Kia ora te iwi, haere akene I te Karere, kua tai atu te kotahitanga o te Ātiawa, Ngāti Raukawa me Ngāti Toa, ki te tangi mō te atu kia Whatarangi Winiata. Kei roto te tarahiti o Matapae Pacific I te whiringa toa mo te ipu ahu whenua ka tū a te pōnei. Ko te whakaharatau ārohe tuatahi mo te haka pōhiri ki ngā kapa, ka whakaeke ki runga o tauranga moana a tērā marama mo te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu. Kei ngā kōtihi ōrere hua o Taiuru, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te Karere I tēnei rā. Kua tai atu te kotahitanga o te Ātiawa, Ngāti Raukawa me Ngāti Toa ki te tangi mō te atu ki te tangata. Nāna nei I kōkiri tuatahi, te whakarauoratanga o te reo me ngā tikanga I wainganui I aua iwi. E rongo nui ana a Ahorangi Whatarangi Winiata mo tana whakatū I te kaupapa whakarauora reo o whakatipuranga rua mano ki wainganui I ona iwi. Engari e maumahara ana ona iwi ki aia mo te taeatanga te hūmārietanga. Tai atu rā ki tōna whakapono nui ki a rātou ka taia e rātou I roto I tō rātou kotahitanga. Nō te rānei I tūwhera e te marae kia tai atu ai te tini me te mano o te motu ki te tuku I aia I roto I te kōmuri hau o te aroha Matihere. E pūkato ana te ngā kau o nei uri o Ngāti Raukawa I te rironga o te tokatu moana o te au o te tonga. E rere a whiowhio a ngā kare aroto. E taka mai ana ki roto I te hinganga o tēnei o ngā rangatira. Kuia kua haere tahi I te hunga, I kaha ki te manaaki, I te iwi Māori, I te ahurea Māori, I te reo, I te tiro whakamua, hei painga mō mātou. Ko tā Ahorangi Whatarangi I te wā o te ora, he whai te ara I whai ara e tāwhaki, te ara ki ngā kete o te mātauranga. Haere atu ki tā wahi, ka tiro I te mātauranga a te Pūkāea, I kura, me te mātauranga o ngā tāngata take, ka hoki mai rāta katoa, I ahatia, I hurihia e rātou, e anku me ana hua meke I tō tātou ao Māori. Ka hoki mai ana ia I tā wāhi, ngā hura te heke o te ahurea Māori, o roto I tōna no iwi. Our marae were in a very poor state. Our reo had just about disappeared. Māori had a lot of problems. There were a lot of problems with education. And he had that way of just, enveloping you with manaakitanga and all those kaupapa. Nā, I waimari e hoki mai a Whatarangi I taua wā. I te wā I te kimi rātou te te oranga. Me tana kaupapa, I kuhu atu ia ki te kaupapa, ako I te reo hapāna. Nā, ko te āhuatanga te ako I te reo hapāna, he noho rumaki. Nā wai, ka tīmata tāna tutungi I te hatete o te reo Māori. Hei, te koringa o te reo he uaua kia huaki I te matapihi ki te ao Māori. Nā kāre he a pōpo mo tātou te iwi Māori me kotahi ana ke korora I te reo Māori. Kā rā ke ngahu I rangatahi kia whakakotahi I ngā iwi e toru o te tonga. Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, I haere atu mate ki ngā marae o te takiwa atu I te nota I te reureo nei, tai no atu ki Porirua, ki te marae o Ngāti Toa. Nō te taikotahi mano e iwarau e waru te kaumātahi, whakatūri ai e whatarangi I tēnei wānanga Māori. Me te aha, koe nei te wānanga Māori tuatahi ki konei ki Aotearoa. He mea whakatū e ia te wānanga nei, kia tō mai te hunga Māori, ki te mātauranga Māori, ki ngā tikanga Māori, ki te reo Māori anō hoki. Koe nā tana hiahi ka whakatū I tētahi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mohi o ia nōna te whare. And when I think of what it's like now and what it was like then, it was very different. But we loved the wairua.
we felt that wairua straight away. Aha kua kaore ia I pakeke mai te pūāhurutanga o te reo Māori, e ora ana te reo Māori ki Wainganui I tōna iwi I tēnei rā. E rua I nā Anei, ngā reanga ko tupu reo Māori mai, hinui ngā kohanga reo kura, tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou I tēnei wā, I ai ki tā whatarangi I tohu mai kia mātou. Ka kawe atu te taonga o mate ki te taunga whirotanga o Raukawa Marae, ki Wainganui I ngā iwi o te tonga, I mua I tana tai atu ki tōna rahi, ki ngā toko waru marae, tiraha ai I mua I tōna tanumia ki te rua kōiwi, o na mātua tupuna, hei amane. Regan Paranihi, Taiuru News. Kāti kia hoki mai anō ki ngā kōrero o te ao o te ora, ko te kāhui o Matapae Pacific, nā te arawa, Ngāti Awa me roto mā tahi. Tētahi tauira tino pai o te pai o te Māori ki te whakatipu hua kiwi. Rua tekau miliona tāra kua whakahokia ki te neke atu I te 50 mano hunga whaipānga, mai rāno I te tau 2020. Engari kua kaha hoki ki te hāpai I te mātā pono o te oranga whenua oranga tāngata. Kei roto te tarahiti nei o Matapae Pacific I te whiringa toa mo te ipu whenua I te taha o te tarahiti o Otama Mārere me Ngāti Hine Forestry. Anei te pūrongo a Hēni te mate kōiwi. Nei rā a Matapae Pacific e whakatinana ana I te mahi ngātahi a ngā iwi ki te whakahere I te umanga hua kiwi o te waiariki he kotahi rau 30 miriona tāra te uara. So, well, kiwi fruit, zespri kiwi fruit, which is what we have the opportunity to grow, is one of New Zealand's largest horticultural industries. For us, it's realising that prosperity and transferring that back to our people. It's about creating jobs. It's about creating putia. Our people need, you can't be green if you're in the red. So it's also about being a kaitiaki of our whenua and growing in a way that respects and honours our people and the whenua that we grow on. No te arawa, no Ngāti Awa, no roto mā na matahi te umanga. Neke atu ana I te 50 mano wō nauri, me te aha he 20 miriona tāra ko whakahokia ki te iwi, mai anō I te tau 2020. He kai ka kuringa, it's about telling our story, but the fruit of our hard work starts on the orchard. And so it's the opportunity to tell our story for our people, for our kaimahi, and celebrate them. So I think that's probably what I'm most proud of. 2018 I tōna hokotanga o ngā kāri hua kiwi, mo te whai hua I a tau, ko piki te hua I te 1 miriona pai kiwi ki te koni, I te 1 me te 0.5 miriona pai kiwi. For us, it's realising our vision of being an exemplar for Māori kiwi fruit growers, honouring the mana of our iwi, and enabling and cultivating sustainable prosperity for our future generations, for our tamariki, our mokopuna. Engari kei tua noa atu I te whārangi whakapau moni, ko te whakapau kaha ki te waiti, ki te urutapu, ki te taiao, ki te hunga mahi, ki te whakatupuranga tira anō hoki. A kāti, hei te tuari mau Hune ka kitea kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Ki ngā pōtuku taonga ahu whenua ka tū ki roto o Whangārei. Hēni te mate kōiwi tēnei, mau kaha. Kei te rere te whakatūpato I ngā kaitiaki pounamu ki te hunga e tāhai ana I taua taonga. E ki ana e hara I te kōhatu noa nei, he taonga no tua whakarere. I tū he māma rāwa ko tana tama I roto I te kōti I te rānei, I tā rāua tāhai pounamu me te ngana ki te kawe atu I te 18 kirokramu o te pounamu ki waho atu I Aotearoa nei. I whakamana te kōti I te whakapai I utai nā tu ki runga I a rāua. Koe nei te hāmenetanga tuatahi raro I ngā ture hōu mo te hoko I te pounamu kitai, hei tā Paul Medwick o te runanga o Makaawhio, ko te rite tonutanga o te tāhaitanga o te pounamu, he tohu kia kaha ke ake tā tātou tiaki I taua taonga. More than a stone to us, it's taonga kōhatu that was fought for in wars, and a lot of blood was shed for pounamu, and our ancestors fought that war
and we inherit that as the kaitiaki of pounamu, and we take that role seriously. Ko tōna hia kia kaha te whiu, hei karere ki te hunga e whakaaro ana ki te tāhai i te pounamu. Kei te whakamahia ake kei te whakamāmahia ake e te kāwanatanga, te ara ki ngā kaipupuri whenua Māori, kia whakatū papakae ngā rātou ki runga i o rātou whenua. Kua whakarewa hia e Chris Bishop, minita whakahō i te ture whakahaere rawa ko tama pōtaka, minita whakawhanake Māori, he paiaru a taiao a motu hō e hāngai pūana ki ngā papakaenga. Hei tā Bishop mā enei paiaru hō, ka rite ngā ture katoa, hei whai mā ngā kaunihera ārohe, kātahi, kā rua, ka heke iho te nui o te taima, ka pau, me te nui o te utu, ka pau i ngā kaipupuri whenua Māori, ki te whakatū papakaenga. Hei tāna kua āta taringa whakarongo rāua ko pōtaka ki ngā amuamu a ngā kaunihera me ngā kaipupuri whenua Māori, e pāna ki te uaua rawa o ngā ture me ngā tukanga o te wānei, mo te whakawhanake whenua Māori. Mā enei paiaru hō, ka mārama ake te ara whakamua, ka māma ke te whakatū papakaenga, me te tiaki tonu hoki te taiao me ngā kiritata. I raro i ngā paiaru Hune ka āhei ngā kaipupuri whenua Māori, ki te whakatū i te tekau whare ki te papakaenga kotahi. Hei tā tama pōtaka he uaua rawa te pūnaha o te wānei, e tūai i ngā whānau he kāinga mō rātou ki runga i o rātou whenua. Ko tā enei paiaru Hune, he whakamana i te hononga motuhake o te Māori ki te whenua, he whakawātea hoki i te ara, kia tūai i a rātou, he kāinga haumaru, mahana, tuku iho hoki, ki roto i ngā whakatipuranga o te whānau. Norere tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko te whakaharatau ārohe tuatahi, mō te haka pōhiri ki ngā kapa ka whakaeke atu ki runga o tauranga moana a tērā marama, mō te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu. Hoki mai anō ki te karere, a pāoro kau ana te reo haka hūri no i te kāreti o maunga nui i tēnei wiki, i te tāwharautanga o ngā kura tuarua o te waka pererua o Mataatua tā ki timu, mai ngā kuri a whāre ki tihirau. Ko te whakaharatau ārohe tuatahi mo te haka pōhiri ki ngā kapa, ka whakaeke ki runga o tauranga moana a tērā marama, mo te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, te pūtake o tā rātou whakahuihui ngā tahi i a rātou. Anei te pūrongo a te o Kiwa McLean o Pūkāea. Kotahi te ki, kotahi te wānanga, ko te reo rāhiri, ko te reta pōhiri, ki te motu whānui. Kia wana patu a te pōhiri, ki te motu, ka taki hui hui mai ki runga o tauranga moana. Ko ia nei te kotahitanga o ngā kura tuarua o te rohe mai i uta ki tai. He ako i ngā haka tū waiwai o ngā iwi huhua o te waka mai ngā kuri a whāre. Ki tihirau. I te mea he ua rawa i te titini raina, ne, o reira me ako nā tamariki o tūhoi ki te kori o te whānau apanui, me ako tauranga moana ki te tū, taua ki te tū o ngā tiawa. Ko te tuakiri, ko te whakapapa me te kotahitanga, te iho matua. Kai te kita atu roto i a tā tauranga tahi, ka tuku atu i enei taonga e kore mo te ngaro, engari ka hikina ake, ka whakatō ai, ka tuku iho e rā o ngā momo akuranga. He whakaako i ngā ākonga ki ngā tū āiwi rereke, he āki hoki a rātou ki tua o hānea tanga. Ko te mauri tau ki a Haere, ai te mōhio tātou ki te ahua o ngā tamariki. He kaikā, ne, he kakama, he rika. Ki te ana rātou te manuhiri, ko te whakaaro tuatahi, ko te kāhaki, ne, e tere putai, e tere otiai. I te mea ko te haka pōhiri hoki te whakaaturanga tuatahi ki te motu, ko te kairangitanga tērā, e mana ko nui tiana. Koera te hikatanga o te ahi, o te wiki whānui tonura. Ko te pōhiri, te tīmatana o te whakataetai, no reira ki te tika mua, ka tika muri, ki te tīmata me te me ki nei te bang. Me te hame ua ka kotahi mai te waka i roto i tēnei horopaki, he oi whakatina na tia te tāwharautanga o te waka. He kaupapa tēnei kuaroa e kōrero hi ana,
kia kotahi tātou, kia tāwharau tātou, he kupu noho tērā te tāwharau. Kai hea tēnā whakatinanatanga, anei tēnā whakatinanatanga. Tātou a mōhio ki ngā kapa kura tuarua, he rite tonu tā rātou aro ki a rātou anō, te whakaaro ai ki te pikitia nui, poia ko te manaki i te motu. He whakaawenga nui mā ngā rangatahi ki te whai whiakoi etahi o ngā kaihaka o te matatini, etahi o rātou tino iho pūmanawa. E hara i te mea he mea hau, enari e whakapakari ake i a tātou te ranatahi. Sino heke te wera, hikakana te ngākau, o tira e pai te huihuitanga o ngā iwi katoa o tō mātou waka, o tō tātou waka. Ko te manako nui o ngā kai whakahare kia kōkiri tia tonu tia ngā koranga ki tuātu i te papa haka o tātā whāinga. Etahi atu iwi pēnei a tainui waikato, pēnei a te arawa, o tama he mārama katoa wā rātou, tamariki ki wā rātou nā whakatū wai. Wai ata koraua e nā mea katoa. A kene pea, nā te tāwhitiwhiti o te noho, he uau ake mō tātou o tēnei rohe. Ko reira, pai tonu kia tīmata i konei, tīmata i a tātou tamariki. Koenei te whakau anō i te kōrero rā. Ko tōku papa tūtū waiwai, ko tōku marae, tōku papa tūtū waiwai. Ka mutu ko te whakakitenga nui katoa kia kitea mai te tāwharautanga o te rohe, i te taunga mai o ngā iwi o te motu ki te tauranga o ngā waka, a te ramarama. Te o Kiwa McLean, Pūkāea. Ki ngā take hā kina, he kanohi i mōhiotia whānuitia i ngā taumata tike o te whutupōro o te ao, ko hoki ki tōna ukaipo. I nai anei ka kitea te ōpango ōmua a Charlie Ngātai i te pauaka kaiako o ngā Tuporo East Coast e noho ana. I reira ia mō tā rātou tukinga kia Paraire Bay ki Rugby Park e ngā rā tatanei. I muri te timatanga o te kēmu i whai wāhi a Ngātai ki te kōrero kia rāhia timu o Taiuru News, mo te hiranga o tana hokinga atu ki te tai rāwhiti, me tana whai wāhi ki te tautoko i tōna rohe. Kua hoki mai a Charlie Ngātai ki tōna papatākaro o mua. Tau mai ai te kaiako hou o ngā Tuporo East Coast ki te wāhi, tipu ai tōna aroha ki te whutupōro, ai konei hoki timata tuatahi ai tana pikinga ki ngā taumata tike o te ao whutupōro. Been awesome being home and amongst the sort of city again, but even pulling in today is sort of bringing back memories of playing here and growing up here. Koia rā tētahi o ngā take kua hoki mai a Ngātai ki te kāinga, kia whakaako i ona mōhiotanga mō ngā whiako kua ākono eia i roto i ngā tau i te ao whutupōro ngai o. I didn't realise it was going to be this early, but it's always something of mine to give back to what's sort of helped you along the way, especially growing up. He wā whakahirahira tēnei ki te toko maha, o tira ki te hunga kua kite iana ikinga i te ao whutupōro, nōna e tākuru ana. I te rāhoro i tai atu te tini mākiu ki Rugby Park, mo te tukinga a ngā Tuporo East Coast kia Paraire Bay. I mean, to be able to inspire some of the youth along the coast, but also here in Paraire Bay to sort of push towards their dreams if they want to become a rugby player. Hopefully my experiences can help them. And the coaster in the score! Charge down! I te mutunga i mieretia a Paraire Bay e ngā Tuporo East Coast. Kia puta te ihu o ngā manuhiri ki mua. Ko ngā tatauranga whakamutunga, rua te kauma waru ki te kauma iwa. Boscatica Seadrain to touch and they have won the game! E hoki ngā angitu tēnei mā Charlie Ngātai ki tōna ukaipo. Kia whakanui te kaiako hou i tana tukinga tuatahi hei kaiako matua, hei whakakapi hoki i tētahi rā whakahirahira mōna ki Rugby Park. Ka hia tumutumu, Taiuru. Whutupōro tonu kua waitohu kirimana ho te pou tuki o te kapa o pango a Terrell Lomax e noho tonu mai ai ki Whutupōro Aotearoa. Tai atu ki te taurua manoru e te kauma iwa. Nā reira ka wātea te tangata nei e toru te kau ngā tau hei tī pakotanga mo te whakataetai ipu o te ao a tērā tau me te haerenga mai o ngā raiona o Piritana Nui a te taurua manoru e te kauma iwa. Ka tākaro tonu a Lomax mā ngā haua whiowhio me ngā mako o tāhimana
E 48 wana tākoro mā ngā ōpango i tēnei wā, i tana tākoro tuatahi mā rātau i te taurua mano tekau mā waru. Anei te kōrero hākinekina nui o te wā, e haere tonu ana te aranga ake o Manly i ngā pungarehu i raro i tō rātau ihu karaiti hō i a Kieran Foran i tō hoki rātau ki ngā Rabbitohs i ngā pō rua tekau mā waru ki te tekau mā whā. I tū te tākoro nei ki te papa e ki anei mō te pōkotahi ko Falls Pines Park. Hei whakanui i a Kieran Falls Foran toki o mua o te kapa kiwi. Aha koa te kāri ko whaitanga o tētahi i ora Manly i te kā pōtanga o ngā kai wawao. Stuck to his hair. The grippo that they spray on their hands, we've seen it in play as we see Faulolo slide in. Nā koe nei te toanga tua waru o Manly i ngā kēmu tekau i raro i tō rātou kaiako matua hō i a Foran, kei te tūranga tuatoru a Manly i te papataitai NRL e noho ana i tēnei wā. Manly. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema ko ngā huarere o te wā kia mau tonu mai kia te karere. Karama, karama. Hoki mai anō ki te karere e karema e whai ake nei ko ngā tohu huarere mō ngā rangi whakatā. E makoto nei. Koe nore tiwi, koe nā tā te karere i tēnei rā, i tēnei wiki, e mihi ana tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.